nṋe ndi pfi Tsikomal, muimbi wavho wa gospel vhane vha mfunesa vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Belrun News. Ndi nṋe Tabula Ṱavhanyedza vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso fhano kha Belrun News. Mafhungo karochidzwa maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vha ri vhona uri ndi ngani vhaaluwa vha tshi ṱavhanya u ṱhaselwa nga mukhushwane na vhulwadze ha COVID. U ya nga ngudo yavho yo ganḓiswaho kha dzhenale ya immunity, zwi itiswa nga uri mafhafhu a vhaaluwa a vha o no vha a kale nahone thishu dza mafhafhu dzi vha dzo no huvhala. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Barker Aging Research Institute kha ḽa San Francisco. Mutsho wa u rothola wo ṱanganaho na mvula khulu u nga fhungudza nyaluwo ya zwinoni. Izwi zwo bviselwa khagala nga ngudo yo ganḓiswaho kha dzhenale ya Global Change Biology. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga University of Oxford yo sedzulusa data ya miṅwaha ya 40. U ya nga mawanwa, mutsho wa murotholo wo kalulaho nga murahu ha vhege ya u vha hone shangoni ha tshinoni u khombo. Musi pondo ḽi tshi khou aluwa, mvula khulu dzi vha khombo khulwane. Mafhungo a ṋamusi o guma nga u ralo. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai. Vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrun Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrun Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.